Dobar dan ljudi, dobrodošli u Cica Smash. Danas ću pokazati kako možete napraviti nevidljiva vrata, ali isto vrijeme i bezbednostna. Ok, to je vrlo... veoma se lako pravi. Šta ja radim, čovječ? Evo ovako. Napravite, na primjer, ovo je vaša kućica. I sada, gdje vam budu vrata, tu podignete ovako i ispod toga stavljate tepih. Nije bitno koje boje. I sada, koja je fora? Ja kad hoću da prođem, ne mogu. Ali kada skočim i brzo stiskam naprijed, onda mogu da prođem. Znači, ne može ni creeper da prođe. Evo vidite. Znači, kroz ova vrata možda prođete samo uz pomoć kada skočite. Nemoj pući? Ne. Ok, to je bilo to, vidimo se neku narednom klipu. Ćao!